Wala bu say mo bi akwa by the bay inside GTV. And the mama so ba na wa subscribe na or like channel na mama. Na Mr. say obetimi a comment na comment ni ye be reply kama pa. So the ten say nansa ne ana say 4 days ni na ya so nsensem epie gan ha. Na ni audios bi aba bonten a na okay iPhone 13 Pro Max ne oni Owura bi akwa da ne nsem bebre. Na nsem ne dem gidi se wonim dada. Na ehu update na me de bro. Sisi no Owura bi a friend Romeo Nayas Husband din o recording no ne ho nsɛm bi so apim na sikasɛm bi so apim ne nsɛm bebree wate ase na ne maame so nsɛm bi aba na we na Maa Linda aba bonten o de update bi aba any secret bi aba plans a Nana Safo o plan afa ne yere Nayas ho wate ase nsɛm ne de dɔɔso ti yɛbɛkɔ ne akwakotie frɛ Maa Linda nkasa ho na yɛtie na ɔno ankasa ne num nsɛm ne ehu de ɔpɛ sɛ ɔkyerɛ wate ase so yɛnkɔ ne nkonkotie Maa Linda ɛda me ne sister yi kasa ofra Romeo gyina so ameka che Romeo se bra Romeo no ntia brochire bi na nima brochire asɛm na yɛ aso ankɔ back to Nana Safo no na yɛ aso gugu ne ho anim asasa but apart from Nana Safo obetumi agye na yɛ asatrem obi antumi nye nasa obi antumi nye na yɛ asentrem Romeo ka kira me say na yas beje nkrata ma mani ewu o kana nko bisa Romeo say bra Romeo woni ma brochira sem o ni ma brochira sem woni mama fe no mu diri wa brochire nsu nim no na me se mpacho na wo ye hwan bra isi nya no no me no obofo ne papa no kwaku bofo no mu nyina wura honhom omo ye ba mienu omtumi wura honhom omtumi dane nipa no masa dane ade be timi fa ni ni agoro nyame me kwen me ye me kra ya nam se mo fuma asem no mu dodo wura dwa ntumi ne ekire wona me mpembe mentina nam de block wo mu nyina free me phone so Romeo tu ani we guase Romeo no afere me boa obi ba twe na de ato mpaaya so eni yehuhu ni safe obi ba twe na wo mi yehu ni safe na ya se twe na am ye de example na ya se no man de obema na ya se de na ya futu Germany abonten so obi ye de atu ni mafo Romeo sasa Romeo minim de otimi ye nti we na atimi ye no Romeo we na otimi ye abla Romeo un minim de otimi ye na me mitri ra honhom enti we na atimi ye no me catch us as akola no be me na koni kunu ma ne nko the earlier the better for you guys also man na ya asenko ne enko china na wanye obi ama no Romeo eti enie Romeo ti se na na apɛ na ya ase won se na Romeo open na ya ase obi ba o obi ba na ade ne se bi ne twa to nsane ye so saa no obi ba o obi maame obi sister na Romeo no man de ne twa nam san ye saa no ko audio no wose an me mo obi amane bet Romeo de mebo amane ne se na ya ase kobra ne ho na koda no Romeo no bo amane na ya ase kobra ne ho na kotwempena no Romeo na anim ho bi mebo a because na ya sabo odin audio nim obi ana ase asa wo ye sofo na ase o me de sana kaja me hu so na property bia so preach me de ne ma ne say oh my God is manager asa na me nti wodin kurada eso be ka chem say no obofo na ewura honhom ko obofo oni na ewura honhom de mutimi ye no ti say na apɛ na yas de opa akola na ani won obi twa na de ato nsane eso sa no na yas mo ni na ho sweetheart wani na ho wate no bra e bone bede na yas be frɛw aka na sema kyerɛw de bi opesa wo ka bi mo no nko a opesa obetani akoba bi foforo opesa wo no nko a na aka kyene say de oyeye you are right na yas mpe different asembia wan ka bi amana na yas wasole atia na me celebrate me na me celebrate sister wonni mintia sister ahia me pa wontumi hwe me mienu na that's right asemi ba ye o freme anopa azia woni sister ya wo London hey na ya ti ni pa so ani ni udi ni san wa hwe obetete uni ni pa nyina ntem na ya ti ni pa ani ni san a wanye careful you get a problem with each other because na ya so ni stable
Nayas onye stable. Minim so Ghana nyina sa na no tio. So bi obedru abrochire na bi abrochire stress amana Nayas ayesa o. Ona Nayas di nkomo a na kobo safo amane. Na Nayas ase atwa no abeka che se safo accept record wona dem ho. Nayas why confused. Asempa am say Nayas ko fie. Cause na we so celebrity. We see ni person dey me body e na me na ye adwene pakan no se nya afa na me di video so ai ma me ana se e bi go upon me ade me ni me no. But any party 23 na Nayas bo me di so mo se bra. No be ma sika ye adwuma no. Me fa pen and paper nka be pro 1 billion. Nayas me catch us kone kwaje 1 billion no e ye adwuma. Because celebrity be a honest say so celebrity or esa no ba abrochire. So be hu abrochire brabo a the kakra wo no ko bo ano te ko ye adwuma ma ne ye. Kwakumenu nya kwan ba abrochire. Kodon ka nya kwan ba abrochire. Friend Sɛcrɛts wachi onya kwan ba abrochire. Che say celebrity name it. Ho ne nya kwan ba abrochire. Omo ba omo ko. Na na mama bra obetena abrochire hu se nye no ko ye ti wa ba na nya Nayas fa homa bo yam ne ko. Obi ase ka yes star ka ja ka obi bididie a wo Nayas unim penfo nyina di obebobo no e che hotel nke metenem kan nyina che Nayas tu betra be die nim gwa sese ya Nayas abrochire hwi nim o abrochire hwi nim ba ye utwa ko 2 years ye ka say 500 pound 500 euro kra to onya bi ma ye ka say 500 euros e to wa Nayas onya bi ma Gebi ampanimfo akase abobo ne omudi kire me no ka akọ yankom be ban wa nkata wo sister ka kire wo se kọ no betwa ticket amount wa sister wo UK ha e ka kire wo se kọ betwa ticket amount na wo kọ na odi na nasafo na ade echa me mpe no na nasafo me asara me kọ me gu na nasafo anim ase ansa na ya se cancel o se ngwasa na turn to you na nasafo e be ma o ye be ma ngwasa mfa ne ho ate ngwasa mfa ne ho yete ha ya nhwe ya yete ya na safo afa Nayas sika ma na dwa akoboda ne so amanya me ampata Nayas anya akoye ma adwuma Nayas ma me ma Nayas mrefi na wade a obaiti hu enmonyam bi anim impoti konyam kola obai woni bi wa wade anim ti Nayas ma me fa homa bo yam so oba atan e ka cha Nayas se Nayas braga na be start fresh ana se hunde wo ye jasafo achidi maame Nayas mam se na safo ani mo ne dwana wa sha jinsi atwetwam na oba na sha rege tenche wo so na cha no adwempa ni safo trim wo oba ne hu safo na adwense ne 1 p kula no de so scan so ma Nayas ba abrochire a o scan ne nsan kan obegu ge na ni mu ase me kan no kra kire hu sana safo na adwene enti maame so wan fa ho ma mo yam ama oba na ante ne ho afiri safo ho a maame yebedi de oba ne sa bra oba tan wo da wo na nyame ampata because be ma yetumi agodi ne yira watumi agina se yo de kopa echeche bra ne nto iPhone na iPhone 13 poni e de Nayas yi wa brochire ne se ga na phone call e de iPhone 13 di mu mi anim we Nayas to cha brochire ni kunu betumi contract phone yen yetumi jeje ma obi kura yem nye mpana nye kunu yetumi de edi to so echi bi mani pan ne onipa ne twa ne kakra Safoka so oje contract phone ama wo oba Nayas obetumi age contract phone ama Nayas atua ne kakra because contract phone ya je ne kakra atua na 30 euros 50 euros contract for iPhone 13 Nayas atua de ne board kwa 85 euros every month 85 euros contract if iPhone 13 obetua 85 euros and 65 euros because yeah o goje contract phone iPhone 13 na me kwaje me die na 84 pound. It will sure say be am hoso sanity. Se safoka to oje contract for na Nayas. Na mo tua Nayas enye Nayas enye safo de ne. Be safo na dwen say o use ne 1 pence e Nayas ho. It says safo na dwen say o use Nayas money na ho. Wa money na wa safo de anode. Obepeja we sike ma na dwubie because safo ni so drive. Taxi driver be bia ni wa woni. Safo be ka cho say enye hye se ne wo wa na wo pe osika ye nka mo obi nti Nayas Wamoni na wa ukunu safo. Odo betena ka matwa koboda so. Akoye ma adwuma sa drive do abafie. Moni na ho Nayas na safo wo mpew. Moni na ho safo wo mpew. Safo akotua 50 euro akodi ahya wo sabi. Why na just odo betena wo ho. Ne wadiwu. Won no aduane esine niema. Nayas moni na ho. Na ho ofe. Oye oba mu. Na ho ofe so nye social look. Ahofe ya komam.
any respect you will carry. I ask money now what it. Emma yen phone too full. It will Germany about so. Why? Bla Owura na one na ya say atwempena no. Auntie Selena say funny 13,000 euros ne bre no why? Owura Auntie Selena what funny 13,000 euros no fa bre no. 13,000 euros ma many say so one farm ma what the woman onanamo okwa yi omu bibi. And I want soon himself woman on Nanamono, no, I shall woman, 2 ma Auntie Selena Cocoon woman. It's a brow ra. I want an Nayas a quarter and plan also by my Nayas iPhone. Auntie Selena saw 13,000 euros. Sikana 26. And I will ton fee and I bring 10,000 euros. And a cocker 16. And I'll buy an friend penny for I'm call and could jar twine also by my Ubitriana cracker. And cracker not yet 3,000, a cocker 13,000. But so many won't you be my mamma. My minister will run. What bunny quasiache? What do what chief is all Barbara? You, Yemeni ho. What do what chia would you know? What Nisika ma, what bunny quasia? Nechi wako worry, what jai, nechi wako for banner now, what jai, would not say jack of four banner or Ghana, a warren or Ghana now with me to Ghana. Nina no fool say, or your bass sabi one when you're friendly be a moba. It's what foul son at the Indian, but or your penny into one penno. Why would you say who you soon was so slow? Owura Germany, I was already Nayas and I'll say, open phone, Nayas so on the iPhone. Nayas, I'm a catcher. So, am I for would dean and Tonquasia same be so? And my for would dean and Tonquasia same be so Germany, Nayas, Miss Rona Warfare. You are more than that. Also, so I'm making Nayas with dear Befra. Because my friend dear Matan will be a Hubra American assembly. So, Nayas, a mere modin Shambran, a mere modin Tumra. You are more than that, Nayas. Apart from Safono, a mamma be bredo. Sorry free Safon. Na costa to life, baby afresh. Kofa Bema wouldn't nim wasem. Kofa Bema, ya one of Bema on it and out and free nijo. Na ya start afresh. Sister Selena say, Owura, or the Yakupo di Pacho, the $13,000 a year so no, Fanadia Breno. Uchi Germany na ubu makwasia. Uchi Germany na wudi ama 4 year mo. Uchi Germany na wubu ema kwasia. Wone safun mienu. Wone safun mienu mo ji ama fosika. Die me yan krata ama me yese yama me si ama no majiska no modi. Wone safun mienu mutimi bo oba ba ko gala. Owura wone safun mutimi bo oba mutimi ya 2 some 3 some wone safun. Na ya so anko on be ya 2 some o. Na safun wone bra no mdi twa ba ko mfiri di twa ba ko nyene. Enyene yo Owura fasalina Auntie Selena sika koma no what no be bro answer na ya se ka se jo ene ne die asa answer na ya se ka se Owura ne die no onya infection o se bi na se yes bra no infection o yes odi wa obenya gono mo ka se na ya se be ka kire se na nasafo esu di no onya gono okai mokai no kre na nasafo su ogonoria. Enti imagine sa jo bra Owura yi ewogono e na safo ewogono etu so ade na mo munya gono no oba ba ko did you get me they make am matter here na ya say Owura yi di no ama na nya gonorrhea e wona se wonya infection na ya se kure abeka che se ni kunu na nasafo isu di no onya infection odi ni bia na onya infection enti mu fi say di entia because Nana Safo oni Owura omudi twa baako na ya say nya wonku o bra na Owura no oni Nana Safo they are friends long time eti Nana Safo no wadi Owura girlfriend bia me na hye Owura na Nana Safo nya girl na che eti wo ba ye no hu say wo na wo betumi a pray tax na Owura na so be do bi ateka eti Owura ne Nana Safo de na ya aska fra ko sewate abaya wo betom keke omo wo omo beef no wo na hyehyɛ wo mo ho acha ai ball asuja yes Nana Safo akodi Owura girlfriend bi e no Owura so ye na dwe so no so be ye Nana Safo bi chomo mienu ni sa na omo tie o sa Nana Safo mfa ho kra o so mfa ho enu ntie nti enye wa dwe say Owura Auntie Selena ta fanisika bre no Auntie Selena so Owura fanisika bre no
Auntie Selena Fanny sika bre ne ma innocent nkola na wo do ma ba wiase na se bi unhye wo mo no e mo mo mesoa wo burden because my minister want fanny 13,000 euros na mre na owura oso obe hye mo ase ti mesrew be me na nkwara nyo na ahye wo mo ene ama obe hye wo mo ase eti esrew Auntie Selena 13,000 euros koma no what owura na ma me no wodi yawo maami ni wodi ya wonu munye sabi jimi ni wajimi o na dona no odo pe na ope wasem pe na ope wasem be sabi ono be wiase no nya yafunu ni bi anyede anwo ba eno nche se maami ni sabi take advantage on her. Owura, you are taking advantage on that woman. It's long time no afunu woman no was say enough to enough for jinisika one first sika na nche was so ache obi pen otumi che 1,000 otumi che 2,000 otumi 3,000 odi che but we dia was srew Osraw 26,000. What shiamu 26,000. What shiamu 13,000. Akwaka 13,000. It was straw fanisika breno. Owura fa ma minisika komano. Fa Auntie Selena sika komano. Yes raw. Na mo pe kwase Obi aboa. Chama ini he chama jutsu. He chama ye bruta. We dey say be man to so man so ham we dey no kre he be mo okuta kotokuro bonkum ni nifa nana me to so am sorry wate why ade nana na otumi de bible masam na ye adwuma wo se so yire ko boy adwuma ya pafo wade o pe so agya ne manenko nana safo so afa ne na yire ne mpo yekofa ashawo ni ba sabi ebe fie be ware no nte so ba wono ate sika aye ne ho ade na odo na ba Germany no bi di nana aye de wo se mpo emabinom ye de ba yire daka Jane ni moko esa so mo buom sika no esidan to mo nteso nti bas take 20 euros ni edidi wo mo na ono de ne yire hunya asase obe ma di no fanye iPhone 13 Pro ma mo se mo mpere mo se no no mo mpere e cha ma wo so ne yankoya kwan hey na cha ma ni boy sa samne medani no Sir Mike enaji Selena sika no Mike enaji Auntie Selena sika 26,000 euros no ena na ya ase de ne ye owura bra owura kafra wai kafra na sa wo de ne de e ba ko pe na ya ase nko na watwi ni ntwide sa anya na uji sika ne bra owura kafra wa na edini be boss mienu maame na me hu difference what bra owura we de kafra eburu kafra wai bra owura kafra na asembi ni asembi di edi nse yay Owura matisa sika nyina egu so no ade Auntie Selena sika se no de anya wa owura kafra wai bra owura na ya si nipa na kafra se enya na age Selena sika no de age Selena sika na friend no so friend Mike na age Selena sika no Mike na age Selena sika 26,000 euro na watuamu 13 euro watuamu 13,000 euro akoka 13,000 euro no eye Mike why Owura de safo ho na owo ena Mike onso so wo Selena ho Auntie Selena ho ti asem no ebomu mienu nti bra Owura fa cha me why ene ya wo Mike no hu se asem na enya Owura no ana hu peja asa Selena ye Owura na ma Auntie Selena de ye me Mike Mike ene ya bo ga to se papa fa ocho ene ya Owura enko Mike na Auntie Selena sika wo Germany ma Selena sika no Mike fa Selena sika koma no na Owura so ko na ne na ya asen ko solve case no madam as why asem ne me make sense esun Owura case ye na yas na Mike eye Auntie Selena ai ye to be fa asem ba ko ni nyina kogu Owura so saa Owura wonji obi asika Owura de ordinano or the iPhone adadai iPhone 4 13 Pro Max eno de adada na yas ena Mike so de o de se bi ni bema adada Auntie Selena age ne 26,000 euros into case ni yemienu to obi andili for ne de why Owura sorry why na wo de no nko ena Mike de no so nko why when na Mike yo for Auntie Selena sika command why ti bro Owura kafra why kafra na ne nana safun deal o so obejo $500 500 euros fa koma na yas na honto no me da mase na yas case arrest my case
Mike and Auntie Selena case, I rest my case. Me de mu be say ya, obi akwaya de esese was ese. Na mo nya de fata. Na mo din na mo nyina mo ye handsome man. Mike say na ho fefa wo be me brum na uji mercy kedi sa no. Mike out ambo ko suba anyefe. Okay, so we see I nsɛm a Maa Linda ade abato abɔnten no no ntimi sɛ nsɛm bebree na wom. What I say secret bebree or baby bebree nim what I say. But as time goes on no nsɛm na secret ne yɛ ɛbɛba abɔnten what I say. So bibia be fine. Nayas wo sɛ wonya abotre sɛ de Maa Linda kan wohwɛ na ontimi a no aba Ghana abɛtena Ghana because abrochen de nima see ya na etimi ekoso ho. What I say so abusua aha ana medum besi what I say na bibi obetimi subscribe ya what I say na bibi aye kama pa ho nti medam ase say mo join me na bibi aye kama medam ase aha inside GH TV.